Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Mishki kashpapis, hayak veneno sina. Pay rimashkaka aceititapis yalli shambuksami. Hasta wampis hipataka ajenkotapis yalli hayakmi. Ishki filuyuk espadatapis yalli churichikmi. Paypak chakika wañumanmi oriyakun. Seulmanmi chayagrikun. Proverbios 5, 4 y 5. Novela kunapika shukmilla warmika tiyantagmi. Shinaspaka Proverbios 5 pi rimakushka warmika chaykuna puramanta shukmi. Paypak rimayka aceitetapis astawan rambuksha shina kashpapis, paypak shimikunapis milwan sutuchishka shina kashpapis, tukuripika payka mishki shina kashpapis veneno shinami tukunga. Anchata waksichik shuk espada shina, kutin paypak chakikuna purinaka pampana hutkumantagmi pusakun. Harikunapis musukunapis kay shina warmikunamantaka pakta allita wakichiringichik. Payka mana shuk ñanllapi purinchu, kawsayman rina ñanpi mana yuyayta churashpaka paypak kawsay chashnakaktaka mana rikungachu. Kikin payta krikta rurangapak yuyashpa puksashkaka kay warmiwanka mana paktangachu. Ashtawanpish allita kan ruranapak randika paymi kikintaka wakllichinka, Diosmanta karuyachishpa charina yuyaywan. Warmikunapakpish solterakunapakpish chaylayallatagmi paktachishka kana. Shuk chayshina washalla paykunapak allimantalla kuyuriwan, shinallatak mishki shimikunawan Diosmanta karuyachikkunamantaka karupimi kanakanki. Kunanka kikinllatak ima shina kashkata shinallatak kanpak kawsaypi kay mayjan tiyakpika Diospak ñawpakpi chaytaka chaskishpa riksiri. Mantak Dios mana huyaypakta huyashkamantaka Jesuspak poderwanka huchataka mishay tukunchikmi. Shinallatak mayjan mana alli ñanta apanata yuyakunmantami mishashpa lluqshi tukunchik. Kikinpak kawsaypika Jesusta aririshpa ama allita katichun shuk harkakuq apanakuy tiyanchu. Diosta mañashun alli yachayta shinallatak chay warmiwan chay runawan tukuy imalla watakuq shinakunata fakingapak fuerzata kuchun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.